Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo nga Henry iti Candon City, Ilocos Sur. Dear Cassie. Ay, barok. Api nga kasta tilangam. Api nga kasla, anda pagparikutam unay ta nakaun-unig ti panpanunutan. Kung ano nang. Nabeg nga minin nga saan nga sungsungbatan ni Paulen dagiti text ko kung kuana. Numot awagak. Unattended. Ay, di ay takot nga menta. Pinagbalin mo unay nga busy ti bagim anak ko. Amangan kat no, nabaybay amon ti relasyon nyo iti kaayan ayat mo. Amangan kat no, agpaspasog na o doon nagpapauyaw. Saan mo't nanang? Maawatan naman. Imbagak mat king kuana nga agurno nga klaan. Ay, day tati ko naking kan. Kit sinarong kara mo. Gabgabok nga ordi nanang. Ang awan mat. Damagik ko makini kumpad Jimboy tagka dagusanda. Ang pati ni kumpad Jimboy awan sadyay. Napanak iti trabaho da awan mat. Ay na. Kita sapay kumaat at dalasaan nyo nga nagkinaawatan kat maurnos nyo kumaday ta anak ko. Anya nga tataramitik kaya. Baliwak tulatan ti mapananang. Ay kat na numapangkasadyay, urayim latan. Uray kasanat kabayag mo aguray tapno sigurado ka na mauray mo kan makasaritam ni Paulen anak ko. Kasta nga talaga teramitik nanang. Sa bagay pudoti ko nayo. Agsubliwat lang agsubli so na itidagos na. Iso nga na, agsubli akmat itidagos na nanang. Ta urayak nga urayan ni Paulen. Tapno makapagsalita kami. Api nga gidgid daw kay ti pamakawan ko, Paulen. Api nga ada ka di pasol mo? Pakawanin na ko ma, Henry. Apay. Api nga pakawanin ka. Anya ti basol mo. Di kandi saan mo nga panang sumbat kadagin ti text ko. Kadagin awag ko. Pagawanin na ko ha. Nung naglimad aking ka. Anya tinlimad mo kanyak? Paulen. Masikugak. Kasano nga napasamak na ita? Idinto nga naminsan laing nga napasamak ka data. Kit pinagkondom nakpaidi. When ada ka dibutaw ti kondom? Saan nga si Kati Amati si Kungko, Henry? Aniya? Ano saan nga siya kasino? Magawanin na ko ma. Ibagam kanyak no asino. Ada ka di pa sa bali nga kayan ayat mo malaksid kanyak. Henry. Diyak impagarup nga kaya nga guliban. Paulen. Asino? Asino ti lalaki nga ama ti sikog mo? Ni Jimboy. Aniya? Ni Jimboy? Ni Jimboy nga kumpadrek? Uwen. Makawarin na ko, ma. Ang sinulisog na. Saan ka nga mangrabrabak iti kamusta Paulen pang aasim ko, ma? Ang imsahan na ka mangrabrabak.
Pudno timbang aking nga, Henry. Saan? Saan? Apay ngay naramid yung kanyak ni Kastoy. Isungaron ko tumawa na ti pamakawan keng kagabutan nagsaya at ka. Apay nga ron kinaramid mo. No nasaya at aking ka. Apay nga ron. Apay nga nagpasulisog ka kini Jimboy. Diyak among dagos latan nga naregrig tirik natin nagtirik nagkin ko ana uri hindi na mo pelangan niyam amom kanyak. Gapo ka dita natataer ngem siyak. Gagwapo ngem siyak. Kasta ka di. Amom ka di nga playboy tayo jay. Amom ka di nga manot putot nan nga inauna. Pasensya. Sorry. Apa iti amom? No panawan na ka ni Jimboy. No saan na nga sumbatan ti sikog mo. Awating kapay. Saan na kaya katakdiran di sikog ko? Iso ka pakawanin na kuma. Sabay ko matamaklon nagpay. Saan to nga mapasamag deta? Kaputa ka na yung kuntulangan nga malagip. Di pa nang gulib yung kanyak. Henry! Impatan na. Lipate mon. Di may papan ka data. Henry ka. Masyang ka kumakanyak. No saan nakman nga maklon. Alukuyem ni Jimboy nga sungbatan na na ito. Makamukan. Inaramid mo tayo. Sikati magipamuspusan. Henry! Angim naglabasen dahil nga paset ti biyag ko. Di na paayak iti ayat. Ngem dimteng met. Ti sabali nga napudpudno pa'y nga ayat. Angem ita ket agparikutak. Iso nga nagkamangak iti programam tabaring numabalakadan dak. No apay ken kasano nga nagparikutak. Day tamantiin nak ininutin nga binsa-binsayan. Irugik man idi adak pela dita Pilipinas kasinyong ilingad dagay tinagan nga Henry. Iti Candon City. Dati nga security guard. Iso ti trabaho idi adak dita Pilipinas. Ket di taman nga inakrugyan, idita nagayan ayat kami keni Polen. Ay, pudno ka dito ko nam, kumpad. Wen kumpad, inaklon na ko ni Polen. Ay, kadi, agim, anya daytan. Nabayag nga kadkaduatan. At kumpadreta pa yan, ta anak mo ti bunyag ti putot ko. Angim, jakman pa'y nakikita dahil ang inarare mo nga Polen nga itan, kayan ayat mon. Awa nga min ti gundaway na, kumpad. Baam, tano adan to gundaway na, iyam amok tumadlaking ka, ti kayan ayat ko. Ay, kit mayata. Oh. Agad, sika, kumpad. Oh. Kit apay siya, kumpad. Kaano mo't ngagsimpakan. Putot ka mo't putot yun. Talot putot mo nga inaunan. Nga dati inauna, mo na, iso ti inanakot bunyag. Kaya mo kaya da kayo tagkatuluyan yun. Dahil di nga napututam ngayon muna. Diyak pa'y kaya tiyag simpa. Paring Henry. Amom, kumpad Jimboy. Say-sayat ba't laeng no ti adda. Dati adda kataktakon na yun mo nga talaga. Dati adda asawa nga mga sikasokeng ka. Tunggalagawit kiti balayo. Narigat ti maitali, kumpad. Iso nga siya. Kasla ita. Madamat inom ta. Akit, no kumada asawak ang mga nudyak maaramid na gito eh. Bagking ka Tanabiit ka pa yung adda kaayan ayat na. Baka akit no, paritan na kanton nga ginom. Saan mo't siguro no, sagpaminsan laeng, kumpad Jimboy. Sa bagay, angem tuladen na, ha?
Diyak kaya ti paitali ti babae. Oh, iso nga anytime, no adda kurso na da ka babae, ket mabalin. Kasla jak pan maaramid ti kasta, kumpad Jimboy. Nakapsot ka kit di kitam ganyan. Kaadwan na pa nga mababae, digiti adda asawa na abroad. Wano saan, ket digiti saan nga maparagsak, digiti asawa da. Mas dawang kurking ka nakadado babae, digiti pa lang mo taken ti sulot-sulutem, kumpad Jimboy. Deta ting naganas. Deta ganas na. Adda thrill na. Iso nga, padasem tumet, kumpad. Narigat nga mapasamak detan. Api ko mamat. Kat adda nga rod kaayan ayat kon kumpad. Kat agbalinak to nga napudno kinkwana. Kasti kinapudno mo, ti panagayat na kanyak. Napudno nga ta. Mamati Patsek nga napudno kanyak. Ni Polen, kumpad. Uray no kasta ti ugali ti barkadak nga padak matlaeng security guard. Agkasundo kami. Tauray no kasanot pa ng awis na kanyak nga tuladek ti aramid na nga mahilig mga playboy. Saan ko ba't maaramid? Aglalo ita taaddan kaayan-ayat ko. Daragsak mo't ni nanang idi tamaamuan nan nga addan kaayan-ayat ko. Nga iti anyaman nga kanito ket ipakaamok to kadakwanan ti panagkalay sami. Angem kunak ti panunot ko sa anak pa nga nakasagana. Ay, papanam ka di ba raw? Kat na kasangsangpet mo itay nga kalkalpas ti duty mo. Nagsarungkaran tinubyak nanang. Ay, akit na saya at ano kasta. Ala, no adagundaway mo anak ko, sarungkaram ni Polen. Kaniyam ammom tumot kada kamin nadanto nanang, nadanto tiyempo na. Kadagito yung amin, busy-busy met, iti trabaho na. Ala, maawatak anak ko. Akit na ragsakak, aparaking ka. Ginakman, angutin ka man. Pahayad na ka di madingaangot ko nanang. Ay, di ka mo't nakita nga nagdigaws. Sa anak mo't nga narugitan ni di trabaho nanang. Ala nga ro din. Inak nga ro din, kat agur-ure kanya kon ni Polen nanang. Ala, agan anat ka ba raw? Dakel atulong dito nga programa yo iti Facebook. Kada kami nga adda dito balasyo taaw. So idi ta dimteng ti pandemya. Ket makaliwliwala unay ken makaikat ti homesick wenno stress. Dati nga programa yo lalo iti letter reading. Malaksin nga ado digiti mapidot mi nga adal kadigiti na dumadu mga pakasaritaan ngayon kay ikikanbiag. Kadyak ni namnama nga may sa akmet kadigiti agsurat nga maibasan to ti pakasaritaan na. Pudno nga ada nagbalin nga nalidem apadas ko iti biyag kasinyong angem. Henry, si kagaya men. Talaga nga pinaspasak ti may. Di ka mala naginanay ti balayo sakbay nga imay kasi marungkar ti dagus ko. Saanen? Gaputa mailiwak launay kingkan. Polen. Kastamot kanyak. Mailiwak mo't kingkan. Kastaya. Wow. Maangot mo? Nagbanglo ti linutom. Adobo. Adobo nga baboy. Amok nga isot paborito. Ay talaga ala, may kakit din. Taag ka lang tanamangan. Mabisinak nga talagan. Kan madamdama. Sa bahalin tumati, kanenta. Saan ka din? Data ka. Ka din. Excited ka launa yan. Itidamo nga amumlatan Talaga Kat idi imbagam kanyak, iti inawagan ka. Nga nakasaganan ka nga mangipaay kanyak ti amin-amin mo. Asin no kung mga ruti di maragsakan. Saan ka di? Basta ti kunak saan nakto nga pasakitan? Saan to pulos? Polen,
Gaputa ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kamit unay-unay, Henry. Nakaragragsakak launay. Di mo la, di mo lam mo no, kasano ti kinaragsak ko, Polen. Ngamin, si Kanti, si Kanti, si Kanti babae nga kayat ko nga agbalin nga katakta ko na ko itong palbihag. Agyaman no kasta, Henry. Katikarik nga, di kanto agsagaba kanya, di kanto pagsangitin. Paragsakin ka. Ket siguradwek, nga may ipaayang kayo, itinaran niya gamasakbayan. Da kayo, kadagiti agbalin nga anak tanto. Nagado nga plano ngin. Kasla nalakaan niya. Siguro agur nung tapay. Sakbay tanto nga pagtulagan da kita nga banag. Gagangay matlaing ti trabaho ta dito eh. Tingamin kayat ko, no agasawa tanton, nakasaganan to aminin. Aganos talaeng, dumteng tulat na tigasat ka data. Malay mo, makaabrudak to. Agabrud ka? Plan-plano yung pelaeng. Kasi syempre, nagtali na edak lang ang security guard. Ang mga nudyak maited naranyag masakbayan kata kayo nga tigitagbalin nga anak ta. Alagyaman ak ano kasta ti plano. Ngayon kasti ko na, saan pa nga ita? Maawatak, Polen. Ngayon hindi mo lang mo. Lab na lab ka unay. Kastamot kanya. Di kanto agbabawi nga. Di paningipaay mo, amin-amin mo kanya. Nakasagana ka mang sungbat, iti responsibilidad. Saan pa nga mabalin ita? Iso nga ag-control ta pa'y laeng. Wen. Mayatak ta ko na. Narigaten, no agsikog ka nga din na oras. Amangan no, marigatan tanto laeng. Pudno dahi ta. Iso nga dahi to eh. Ha? Kondom? Wen? Adda kondom mo? Adda. Kat namnamaik nga kasto ti mapasamak. Nga adda mapasamak ka data. Iso nga, gimatang ka? Wen? Gimatang nga. Tapno no da protection ta. Saan mo ka di kayat? Tag kondom? Saman, okay lang. Awad ka nyaman na kanya. Tinasisita. Matakigkwa ka itang arabi. Polen. Jack impagarup nga. Naglaing kagayang nga bumisito. Naglaing ka nga makiinagek. Nalakamat laing namin ti makiinagek. Di mo kunain nga. Italaing nga makiinagek ka. Saan? Napadasak mo ten. Angin, magusto ak launay diti. Kinakot iti dilam, iti unigting. Kasto eh? Uuhin. Wow. Nagpintas nga talaga ti pamagin, Polen. Mabalin ka di. Nga niya. Nga, agkak di na dumado mga pasit ti bagin. Makaamu ka. Total, impalubos kon nga tagikwain na. Uraan niya ti kahit mo aramidin, maaramid mo. Agyamanak, Polen. Agyamanak. Henry. Wow. Nakadaldalos. Kanya? Nakadaldalos.
nakadaldalos dati aglawlaw ti kwebam. Kasta nga talaga. Kanayon ko amin nga i-shave. Wow, mabalin ka di nga. Wen ko nakmitkin ka. Gandat mo ka di nga. Wen. Kahit ko nga maramanan dati tahong mo. Api nga inaskin nga ipakadam pa'y laeng, Henry. Arami din latan. Ha? Siyempre, damo ta. Diyak mo no, komportable ka no, aramidik dito eh. Amin, mabalin mo nga aramitin ko na. Sa bagay, uwin, gusto ti ko na. Imbagam itayan. Iso nga, shhh, nakadunga sa umon. Go! Ay, sige. Nagbanglo. Nagbanglo. Polen. Nagmayat. Nagganas nga kanin. Apay. Nag-cute nga ron. Ha? Ay. Wen, medyo ababa dati armas kong sigurado nga maparagsak na kada ito eh. Saan kumit nga dinilaw nita kinatakkel na. Ang nalukmeg nga ababa. Git iso nga ron. Naganganas ti kastoy. Alaman nga rod. Padasik man. Ramanan taman ti kasla. Kasla sardinas ti shape na. Nga armas mo. Ay kitwa na. Isagad mo. Ha? Nakasagadin. Anya? Nakasagadin nila. Okay. Tiamok to saan pa eh. I love you so much, Polen. Sige. Thank you. Polen. Di mo lamot kinaragsak ko. Sa wakas. Natagi ko akamit laingin. Nalpasen? Uwen. Diyak na kontrol ta. Nabayag nga mininday din ang uti. Iso nga. Pasensya kan. Bumawi ag tulad ta madamdaman. Ipaminduatan to. Sige. Grabe. Nagpintas kaya nga talaga dati kayan ayat mo, kumpad Henry. Agyaman na ka, kumpad Jimboy. Baglakit din tayo niyam amom kanyak. Uwen, day off na nga minitay. Nairanamot nga day off ko. Iso nga, inyam amuking ka na. Sangka dagulit mo man ngamin. Nagpintas ti pamagina, kumpad. Naitsamba mo na. Samo nga paluspusan tayo nga babaeng. Manuitan, tikas nga kalapsat. Awon, kumpad. Talaga nga jak paluspusan. Na talagang ipatpatig ko unay-unay ni Polen. Sana ula. Okay, ano nga ron? Anya. Gati, naka-score kan. Uwin, kumpad. Dan napasama ka na kami. Naminsan laing. Ha? Naminsan laing. Nagkapoy kan. Diyan mo tayo di paminduak mo. Nasakit ka no ti ulo na. Ang madantong daway na. Ito no, bakanten to man isunan. Inakto pa siya rin. Sigurado, danto man mapasamak min. Kut sana ul nga talaga akong pan Henry.
Kaano nga artikal lay sayo? Ako saan pa nga ita? Tadi na pa'y kayat. Kaya na uri mo't siya. Jakpot pa'y nakasagana ta. Kahit ko pa'y tiagurnong para iti masakbayan mi. Oh, ala kita asawaim ton tapno no sigurado nga saan nga maagaw ti sa bali, kumpad. Sigurado nga di maagawin kanyak ni Pulen. Tanariknak nga napudno mo't ti panagayat na kanyak, kumpad Jimboy. Ay, sana ulat na pa, kumpad. Walag siya ta. Ni, umawawag ni kumpad Jimboy Hello? Hello, kumpad? Mawag ka man. Kinaping awang ka di apeng ka nag-duty ita. Kuha nga min, kumpad. Nai-transfer iti sa Bali. Ha? Ay, kasta ka di. Wen, sa Bali di pag-duty kumpad. Saan tan nga ka-dutyan? Sayang mat. Di man manutan to kitan. Saan na Bali, kumpad? Tano at gundaway na. No, agpadat nga day off ta. Aginom talat ta. Alaw na, kumpad. Ayun kayam, kumpad. Ijayamin pakayakarak nga branch. Kat asitigsa na ti nakunam nga dagos ni Polen nga girlfriend mo. Ha? Ngamin, agsapsapulak, kumpad ti pagkakarak nga dagos. Umakar ka iti pagkasiraan. Wen kumakumpad. Naibagami di nga agkaskaseramat ni Polen ket pakidamag mo man no adda bakante iti ayanda ta isumalaengen ti pagkasiraak umakarak ti dagos, kumpad. Ay gitwa na awagak to ni Polen tano adda man ti bakante nga kwarto sa jay di pag dagos na ibagak nga dagos king ka, kumpad. Wen, kumpad, agyamanak. Tapno asidigmat laeng ti dagos ko iti pagtrabahwak iti baro nga nakaidistinuhak nga branch. Alawin. Mawatan ka, kumpad. Sige nga rod. Naawagak adagos ni Polen, kumpad. Agyaman na ka, kumpad. Agyaman na launay king ka. Talaga? Bakante dito may isang kwarto dito baba? Wen? Di ko nam nga umakar. Diti kumpadre nga ni Jimboy. Diti niya maamong kanya kiti na minsan nga altaw. Wen? Nagpaiyak. Imakar kami ti destino. Diyak mo no. Isot nag-request nga may transfer iti destino na. No, anya. Basta ti ko na asidig ka no laeng diti dagos mo. Diti na kay transferan na. Tila di na. Tila dakas na. Di kam to ako nagkikitan. Ang may kam to pa siya rin dito. May numera na nga dasuna dito. Di kita kami to. Mayata. Wen, ba am tayo bagak to iti landlady mi, i-recommenda, dati kumpadrem nga, isuti mangala ka dayta nga kwarto. Alagya man nga rod. Tapno no, asistig manlaeng ni parang Jimboy, no, umayak pumasyar king ka. Ala nga rod. Agyaman nga rod. Awagak nga rod din ni kumpad Jimboy, tayo pakamuking kwa na, nga adda bakante nga kwarto dito ay dagos mo. Nay, imbag na simbangpet kan baraw. Uwin na nang, ay langam tinabanbanog na puyatan. Uwin nga rod na nang. Agsasaruno ti duty mi nga. Pengunay ti torturog. Angim, dangamin isagsaga na agnanang. Ay kita, baka mo't no maapektaran ti salon at mo anak ko. No kasta nga kanayon ka nga agpipuyat. Sana bali nanang. Bumawi ak tulatan iti puyat. Tinasisita makaurnungak. No manugot lagid din ni Polen nga kayan ayat ko. Usarekto ti urnong ko taaga brudak. Ay kat nasayaan day nga panggap mo anak ko. No saan ko mga maapektaran ti salon at mo. Amangan kat maapektaran pa iti relasyon mo iti kayan ayat mo. Tanabayagsan nga din mo sinarungkaran. Uwin nga rod nanang. Ang pasaray awagak mo. Nga madadagad igundaway nga saan nga masungbatan ti awag ko.
Siguro, busy trabaho na. Alakit ta. Kita ay manalaing nga anak ko. Amangan mo't, no kadayta nga panag-overtime mo, iti trabaho. Kat adda mabaybay am. So nga, kasarungkaran ko ma. Uwan na nang. Planok nga talaga nga sarungkaran. Kapot na medyo nabayagan nga di kami nagkita. Kat mailiwak launa yan, iti kaayan-ayat ko nanang. Alaing ka nga rod, agdigos ka nga muna. Tapno na bang luka. Ha? Kit nagtumar ka nga roten. Nasakit ti iulom nga kunam. Wen, nagtumara kitayin. Nasayat no kasta Ang hindi ka di pa imepekto ti agas nga tinumar mo. Saan nga rod? Iso nga, pasensya ka no, maditibagbagi kita. Ken, amumlatan Wen, awan tayo nyaman na. Saan mo nga iso tirinantag dito eh. Kahit ka lang nga makita. Mailiwak launay kingkan. Mailiwak mat kingkan. Ay gayam. Kumusta mo't gayam nati kong padrek nga agyan dito eh. Saan mo't laing nga nagulo? Saan mo't laing nga sakit ti ulo ti landlady yo? Anya? Saan mo ka dinawatan ti dinamag ko? Kunak, ni kumpad Jimboy. Saan ka din matlaing nga agrek-reklamo ti landlady yo no naring gurman. Amok day jay. Mahilig nga uminom nga may sa day jay. Unosan mga yab ti barkada na. Nabayag nga din na kinayabanin eh. Ngamin kat busy-busy ak ti trabaho. Kwa. Ni Jimboy. Apeng nga kasla nasdaaw ka iti dinamag ko. Nasakit nga rin ti ulo. Pasensya kan, Henry. May panggap kin ni Jimboy. Awan man ti reklamo ti landlady mi. Nasayaat no kasta Katsi ka, saan nakalang ring-ringguren? Siya? Saan? Saan nakman ka ring-ringguren? Nasayaat no kasta. Medyo pilyo nga min din nga kumpadrek. Bakakit no kantsa-kantsawan na ka. Bakakit no may nakaluk-kuluk pun dito eh. Nga, saan met kiti? Eso nga, no rumor ka, ilak mo to tiri daw. Ha? Bagawidin na kon? Kahit kung amin may maysa. Henry. Alala, mawatan ka. Kaya nagpalaing ka kumaa. Kaya mailiwak launay kingkan. Umayak tumanen, into numayat ti Erik namon. Sige. Okay. Sige, bye. Apay nga kasla. Kasla sabsabali mo din eh. Paulen. Gapo siguro ta, nasakit ti ulo na. Gapo laing siguro ti sakit ti ulo na. Sunga ka. Kasla limamiis kanya. Sana balen. Agsubli ak tulatan. Ito no, agsaya ati Erik nanan. Apay nga inaramid na ti kastiran niyag nanang. Ay nabarog, saan nga taarak ti makasulbar iti parikot mo? Ang nagsakit ti naramid na nanang. Ti pa'y mismo nga kumpadrek ng bilang ko nga best friend ko. Ti nangaramid ti kastoy. Ay na. Pakakitaan nga saan nga napudno ti panagayat na dayjay nga babae king ka. Mayat kita na itatana sa papa, ita saan mo pa nga ingka laysa, kat naamuamon, ti pudno nga ugali na, ti kinatao na. So nga sa amon to'y nataarak. May adak na tananang, awan nga ngim, nay, at natrabahom na bigat anak ko, saan mo ipalubos nga maapektaran, pati trabahom, kaday nga napasamak. Apay. Apay!
Apay nga naramid yun, ti kasto. Ayop ka! Dinanog nakmat ng pare. Rumbeng na laing king kadayta. Saan lang atanog? Anya ka di tinaramid ko. Diyak maawatan pare. Hindi di ka pelang. Iti amin nga tao. Si kapelaing mo tinang traidor kanyak. Si kapelaing tinangulig kanyak. Wen, amo kon ti amin. Impud no kanya ako ni Polen. Isu nga saan kang aging didipay. Pakawanin ako kumpad. Pakawanin. Kasi nakalis to. Di man salut-sudik king ka, Jimboy. Apay nga naramid mo na ito kanya. Apay! Nabayagtan nga nasingid nga paghayam. Italahay nga gayatak malin iti pudno. Sinulisog nak nga. Anya, sinulisog nak laing namin. Angim, mayat ba't kidi? Anya tikit mo kasawan nga mayat. Mayat ba't kidi ta napasamag ti kastoy kumpad. Taan niya, taabay ko ma. Tapno maamam nga saan nga napudnuking ka ni Polen. Uy, nata sinulisog mo ka no. Pakawalan nak. Ngayon pudno ti bagbagaking ka. Siyak ti sinulisog na kumpad. Imposible. Itan nga maamiris ko ti amin. Insadyam ti nagpatransfer. Tapos nadarason mo nga umakar ti dagos mo. Kati kinayat mo, planom nga talagan di. Umasidig kinipolen. Ta planom nga talagan, panggap mo talagan nga agawin kanya. Ayop ka! Ayop ka! Uy, kumpad, alwadan baka may kalbit mo yan. Talaga nga ikalbit ko dito king ka. Angim, at dapelaing nabadbati nga. Panagbuteng ko ito, Diyos. Sapay kumata naragsak kanto na tangan aramidem. Sapay kumata di kanto makarma. Makamu kayo dito yan, nanang. Ay nabaraw, awan ti pagdanagam kada kami dito. Si kakit di ate, agan anad sadyay balasiw taaw. Ngamin ka sadyay, tapno agtrabaho ka. Sa angkat nga sa balitan aramidim sadya anak ko. Uwan nanang, kin makatulong pa'y kanyak, tapno malipatak din nalidim nga naglapas ko. Aging kakati ita. Saan mo pa nga nalipatan dahil siya nga Polen? Saan nga kaskarina nga malipatak nanang? Amoyumet no kasanot pa nang ipatig ko king kuha na idi. Naskin nga umadayuak. Tapno maminpinsan nga malipatak isunan. Ken saan mo kuma nga ikandado tapuso manak ka? Amangan mo't na iti panag-abroad mo kat maamom iti talaga nga naikari nga babae para king ka. Sapay ko mananang. Makamukenton nga mangibaga kada tatang. Iti kakabsat ko. Agsingsingpod da. Tulungak idang agbasa nanang. Kinagurnungak mo't para iti masakbayan ti agbalinto nga pamilya. Alakit na saya at no kasta ti kapanunutam anak ko. Suportado da ka. Kadeta nga panggap mo. Iso nga, tarabayan nakakumani Apo Diyos anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman ak launay. Ay, uwan anak ko, naawat ko, dati pawit mo. Akit kasta unang tiragsak na iti kakabsat mo. Tanay. Ay, adaing gatang na kadagiti kinidaw daking ka Pakaragsakak mo nanang no naragsak kay dita. Urita mabayag pa iti kontratak dito.
Ala, mangilasing kaila tamot iti para iti savings yo, tano agkasapulang kayo, ada pagkautan nyo. Uwan anak ko, ti problema. Uri ta napigsa pelang tatang mo nga agtrabaho, kas tamot kanyak. Akit si ka anak ko, kumusta kan? Nasayaat mo't nanang. Aywan gayam. Adar armog nanang. Anya? Kunag, adar armog. Ay, dahil ko naktupay, adamam amum dita abroad, nga sa bali nga babae. Awan dito abroad nanang. Anya? Sa dinungarit ayan na. Adda dito Pilipinas nanang. Dati nga ka-eskwelaak. Nagkita kami manen iti social media. Kachat ko isuna. Diya ka mo, tanarigrig mo tirik na kingkwanan. Ay, lukas ta anak ko. Nalipata mo. Wen, nanang. Saan nyo lutan ng palpalagip. Namin pinsan nga nalipata kong dayjay nga napalabas ko. Kat itan, sangwe kon ti agdama. Ken ti amok nga masagbayan ko. Iyam amukay to nanang. Asino ka di dahil nga, dati nga ka-eskwela am anak ko. Ni Mary Jane nanang. Mary Jane. Uwan nanang, saan nyo pa nga mo? Saan nyo pa nakikita? Ni makita yung tulat ta. Agun angim ar-ar-mumot pa lang ako nam. Madmadlaw ko nanang, nga narigrig mo tirik na anak niya akon. Kat iti mabita panawin. Siguradong aklunin nakton. Ay, kat nasaya at ano kasta anak ko. Kat sapay ko ma, tanabiro ka mo, ti babae nga mang tirag saking ka. Saan to nga maulit tinapalabas? Nga pinaay nakadayday, day di babae nga inayat mo. Bari nga nanang. Ala nga ron, taiso ti isarunok nga awagan nanang. Pakamuang kayo tulatan, no agayan ayat kami ni Mary Jane. Ay, sige anak ka, agan-anad ka. Talaga? Mary Jane? Pudno ka dito lang ko. Ben Henry, aklo na kung ti panagayat mo, kanyak. Agyaman aklaunay. Agyaman aklaunay. Aminek, aklonek na natin nagmetirik na kinkan. Uri na ba nga dito nagkitkitan? Ta, tinaudi nga nagkita ta. Nadyak mariro college ta pala idi. Wen nga ron. Angim, isot pagsayaatan na ta da social media. Akit kanayon ta mula ta agkit-kita ti video call. Kit maragsakan aklaunay Tauri no saan nga iti personal. Inaklon mo ti panagayat ko king ka. Mary Jane. Kat sapay ko maata, di nakto pasakitan. Sapay ko matadyak to agbabawi iti desisyon ko nga mga klon king ka. Uri no iti social media naklaeng nga inarem. Ay, saan kang tagbabawi? Kinagpaisuanan na. Agur-urnungak. Iso nga nagtrabaho ti abroad. Kat, no kayat mo, into no agawidak. Urag kalay satan ton. Talaga? Alakit pagsalitaan tanto dayta Ang nasasaya at pagsalitaan ta, into no addakad nitoy. Saan nga iti Facebook laeng? Uwan, may atak ta ko na. I love you. I love you so much. I love you too, Henry. Bye. Bye-bye. Oh my God. Yes! Yes! Sinumbatan na ko ni Mary Jane. Yes! Ape nga ta di namat. Diyos ko. Namin ano nga inawaga ko. Uri ulit-ulitik nga awagan. Di na sungsungbatan di awag ko. Ape nga ta. Diyos ko. Matanagan natin. I-message ko man. Ape nga. Di mo sungsungbatan na kiti message ko. Send ko. Diyos ko. Apay, saan nga tang active iti Facebook na?
Iso nga saan nang masango nga i-open di messenger na. Ket, no, kaipupos na lang di my day na itay. Kitak man di profile na. No kaano nga naudi nga nagipos. Niyala. Guri ka. Apay nga. Apay nga nagbalinmat nga common friend mi ti Facebook ni Jimboy. Ha? Saan naman ka friend iti ti Facebook ni Jimboy? Common friend mi met itan. Gaputa jakmat in black isuna. Uray no, trinidor na kini. Ang imapay. Ha? Diyos ko. Grabe. Madiday ti agparparik na kanya ka. Dakis ti agparparik na kanya. Insinnan agtatype. Saan ko na mauray ti reply na? Awagag. Oh, hello, Henry. Ape nga di mo susungbatan dagiti awag ko. Ha? Ako Apay! Ape nga naramid mo ti kastoy. Anya? Anya nga naramid? Kwa, Busy ak lang iti trabaho. Iso nga jak masungsungbatan ti awag mo. angin. Kaano pa nga ag-friends kayo kadati? Jimboy. Sino nga Jimboy? Basta. Ag-friends kayo mo itong dati mo't nga saan kayo ag-friends. Kumpadrek dati. Jimboy tinaga na. Ani Jimboy? Wen, imbinyam amulad bagi na nga kumpadrem. Anya? Nagsarsarita kayon kini Jimboy? Saan? Iti chat laeng. Angem ko na. Adda ka no amuna dito asidig ti balay mi. Nga ito no kano pumasyar. Pumasyar to kano dito eh. Iyam amuna kano ti bagina. Kumpadrem ka no. Kaya nasingid nga pagayam mo. Iso ngayon akseptar ko. Ha? Saan? I-unfriend mo. I-unfriend mo. Ha? Kwa? O sige. I-unfriend ko to. Saan mo nga kasasarita isuna pang asim? Kinubaga na nga kita kayo. Saan ka nga sumipsipot? Saan ka manugot nga kita kayo? Anya? Apay met? Basta. Ulig day nga lalaki. Dakis day nga lalaki. Sige. Sige, aramidamitan. I-unfriend mo, i-block mo, no nasisayat pa eh. Ken liklikam day nga lalaki. Apay ngamin aya, anya tinaramid na king ka. Basta, ulig day nga lalaki. Inulig na day di dati nga kayan ayat ko. Anya? Apay no, gandaten na kanyak tikas na? Awan ka dito talek mo kanyak, Henry? Ha? Saan nga DJ awan ti talek ko ken ka? Awan ti talek ko kaday nga lalaki. Isu nga pang nga asim. Baka mo na nagbaliwen ti gayem mo. Baka mo diyas asidig na laing tirik na naman king ka. Babain kanyak. Baka mo to kayat na ti bumawi king ka. Saan? Dumngig ka. No di mo kayat nga madadahil ti relasyon ta. Liklikam day nga lalaki. Awan ka di talik mo kanyak, Henry? Adda. Matlagayam. Awan ti pagdanagam, nutudno nga datalik mo kanyak. Uwin nga awan talik ko kenkwana. Okit kenkwana awan talik mo, nga magtalik ka kumakanyak. Kit nun adatalik mo kanyak, ure umasidig day nga lalaki, awan ti pagdanagam saan ka di? Ha? Kasanok ng bagaya. Madi, agawit ak sa daytoy. Anya? Agawid ka para la ka dayta. Di nakmaawatan. Di nakmaawatan. Mo Mary Jane. Sabsabali dito nga lalaki. Sabsabali. Ket ipadanak ka di kaday di dati nga kaayan ayat mo. Nga alis to nga masulisog.
Ha, Henry? Ay, saan nga kasta? Saan nga kasta? Nagrigat nga i-explain. Basta, Mary Jane. Liklikam day jay. Dito ipakpakitam. Kaday tang ibagbagam, kasla ibagbagam nga awan ti talek mo kanya. Saan nga kasi? Di nak maawatan. Di tak kinaawatan. Agawidak sa nga talagang. Agawidak! Agawidak. Diyos ko. Madi day doon. Ad-adan nga maburiburan di panunot ko. Ta saan mo't nga inyan friend when in black ni Mary Jane. Dati nga kumpadrek ani Jimboy. Tasang ka dagulit na. Ngano kano adatalik ko ken kuana. Saan ko kumanga pagpanunutan ti kasjay. Tauray no kasano. Uwen no anya ti aramiden ti sabali nga lalaki ken kuana. Uno, ure anya ti aramiden nga panang sulisog ti sabali ken kuana ket agtalek ak kumaken kuana. Nga din to pasulisog ang amok day nga Jimboy. Apo Diyos ko aya kasano nga ron nga agtal na tiriknak ken panunot ko Diyos ko pinaltugak lang kumaidin tinutukak lang or tipaltugin jakpe lang mit intuloy ko itapta dagundaway na nga mga ramid man hindi naramid na sakit awanak nagkaroon dita Pilipinas. Diyos ko hindi mabayag pa yung aglipas ti kontrata. Anyamat ti kastuyan. Ape kami nga adda kas nga tao. Nagado a babae. Hindi kiti pelang addan ka ayan-ayat na gustuhan da nga agawin. Sakit ni man Jimboy ti mga agaw ti kaya na ko Diyos ko madi dito agawin ak nga talaga. Madi. Naguri ka agsurat ak mampelang kunak. Iso dayto iti nangidron kanyak nga agsurat king kakasin balakatan dakman ket maapektaran nen ti trabaho na talaga nga makapamauyong deti nga panagpanpanunot ko iti dakes at agparparik namot kanyak ket addadigiti gundaway nga dinasong batan ni Mary Jane ti awag ko ket ibagana nga napan kanulaang iti sementeryo napan na siya ng rungkaran dati labuan na nga pimanaw, pimusay. Good. Awan kanot signal sa dyan. Akit amok karon. Bakakit sa bali nga sementeryo tapanan na. Bakakit no imbes nga nagitugkil ti kandila. Sa bali nga kandila tintugkil. Itugkil baka itugkil andat kandila. Sagbay nga mala daw ti amin kasi yung balakatan dakman. Pangasiyo. Kaya yun na akong nagyaman kadagiti makaidag ti balakad. Nagyaman akmat kadagiti agyaman akmat ti anus mo nga nangornos nang ibasa ken nang drama dati yung pakasaritaan. Kaya sabi ko damat na ibati ng adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y maburiburan ti panunot na pagayam mo, Henry. Iti Balasyo Taaw, Atubo iti Candon City, Ilocos Sur.